proper. Oh, so got a corner, and as you can see here, yeah, one of the topics looking at can we end. Unfortunately, we can't ignore it. Shmolo, I'm not sure if we would disturb a guys, man, comment would disturb. Nzaman ko yi mama rasin karo look fambe man kumanya. Yeah, so that came look how kata Ben Mangan ko ndzuti wa Mr. Post. Mona yan like Ben Mangan. Wakafamba project ndzuti even then Mr. Post afika awukopela. So of course that came lo swo hambana leswi nga ta swi kha swi provana or va swi support point leyi nga ku yi vuleni. Alright, a hi sunguleni. Hi ta sungula mayimbelelela. Mr. Post guys loko ku ri n'wami swi tivi loko ri ma ha ri nyuwana ka swa music yimbelela ra yena ri kopele eka Ben Mayengani like a yimbelisa swilo swa Ben Mayengani swa a zama ku kama voice liya mikuze loko mo fika mi yingisela ka risimu ra nomzamo number 1 Ben Mayengani dichingeni na swilo sweswo swo Mr. Post kopela na mayimbelelele va kha nga yimbeleli swona mara hikuva leswi a nga sungurisa swona of course ve a cinca but the bottom line i ku Mr. Post i kopele yimbelele ra Ben Mayengani man kumanyana of course avya a beef and stuff na yena mara i kopele yimbelelela that's the bottom line hi suka ha swi tiva ku Ben Mayengani i tirheni na press ranga i tirheni na press rangana mara hi tlhe hi vona na yena lowa Mr. Post a tlha kumeka tirha ra press rangana ende ku hi Ben Mayengani a ni tivi xo beefa na loko xi mahlaya xi ri Mr. Post i kumekeni a yenana a chale xi kha xa ha ri kona loko xi kha xi ba album ya nkondzo wa tova hi fike hi vona xi fa xi kombisa ku Mr. Post i fika a yena a kumeka ngungumela a cha album na yena I'm not sure ku yini album ya kona mi tiva ku ti-album leti mi nga hi byela ku a ku ri yini album ya kona hi leswi nga fika xi kombisa swona sweswo and stuff like that ma vona nyana loko hi endaka yaleyo hi ta tlhela hi famba hi ka ya yo chaka Joe yeah. It's also a valid point. Stock Ben Mayengani, the president, the Dr. Joe Sherman. If you guys want to know, Mr. Post, I'm already not so angry. I'm not sure if you should pause or what. If you want to know, Atira. That's it. Both of them, I feel the same thing. But the rain, that's it. What the rain, really. Loko se ndhawu leti hi ndlela nga Ben Mayengani nga suka ka tona Mr. Post yeko i yini ka rhangani i yini ka Dr. Joe Sherman and then na hambele ra kona ra between Mr. Post na Dr. Joe Sherman na Ben Mayengani na Dr. Joe Sherman ku ve hambanele rin'we if you can recall because Ben Mayengani swi timhaka ta mali leyi loko ra mi nga swi tivi na u nghenele swilo swa ti-award nyana so ku na timali to karhi leti swi nga fika swilo swi nga fambisiwi kahle mani kumayana even there swi swi endla ku va hambana na se loko functioneni McDonald guys loko functioneni na se hi xavini ni xavini last week kokwa na ha kota ku va ndla vlog ya rimolo ngala a na ha kota ku va ni mi ndlela vlog la but ni xavini swi swona ndi hi yona ha bega yona kokwa ni hi swisiwana wona hi nge koti ku tshama hi kha hi ri ku xaveni but yeah kona ni nga vula ku a ni xavini it's very very nice it's very nice fike hi crossela of course it's very very nice I have to admit it's nice yeah and then loko se hi tlhe hi endla ka that point ya ka yena ka studio yeah ya ka point ya studio sweswi yeah loko se hi ta ka point ya studio Ben Mayengani the president swi tiva ku ivi a suka ka Paris Rangani wa suka ka Paris Rangani ivi a ta endlela yena studio xa yena mani kumayana xa BMQ I think maybe xi ri located somewhere kwala Pitori yeah okay Gauteng yeah I think it's a fair point I go xi ve xi ya locate somewhere around Gauteng leswi nga fika swi endleka laha yeah i fika ndla studio xa yena we know that and then of course ku na lexi xi nga kona lexi initial ni nga vula ku a ku ri xa Sikiza va fike va partner laha ku ze loko mo fika mi cheka ti-album ta Ben Mayengani ka cover mi ta kuma ku fika ku tsariwini ku loko ti-album ta Ben Mayengani ti rekhodiwe ka Sikiza and BMQ something like that or hambi Ben Mayengani swi ku yinini mara na hi vito ra yena ri va ri kona laha ku i na studio ma yi kuma yena mhaka leyi hi leswi va ka swi ndlisa swona sweswo that's actually what's happening va ri kona laha ma yi kuma yena so after that wona Mr. Post fike hi n'wi vona a ndla studio xa yena and before that swi kahle hi swi vula ku hinkwavo loko va suka va kombisini ku
like vachayi va koho va tele vachayi mayani hi leswi va nga fika kombisa swona hinkwako ku vachayi va tele hi leswi ni nga vulaka tani va fika kombisa ku vachayi va tele se va ya ka ti-new talents na beni mayengani ta ya ka new talents Mr Post na yena ya ka new talents and hinkwavo phela loko se va suka laha hinkwavo va va chana va fanele va ntsanana Mr Post ya chana a ku ri vo tebza hi ku chaye tebza ka leyo sungula I think ya ku ri tebza liya va fanele va ntsanana le ka ngalasi leyi plus Mr Post we know i tirha na va DJ Gift mani va fanele va ntsanana so it's the same thing ni ri ka beni mayengani the president a swi tiva ku i tirha na Hlavu the Goat na i mi fana ntsanana new talent va ha tsakama ma vona so i ndzuti swi sweswo I mean like whether we like it or not swin'wana swi fike swi vuriwa guys ma vona video leyi endleliwa swona ku swin'wana swi fike swi vuriwa vona ku mo khungu nyanya ka wrong side mara loko u fika u biha laha ka layini liya ku ndeka ma vona u ndle swona guys molo loko u ndleka swona one final pause yet I continue and maybe molo here we go ya se swi proper se ku proper yeah we go under the same thing I mean like swin'wana whether hi ta swi ignore hi ta swi rhandza swi nge pfuni nchumu swi kahle hi viki hi swi vula ku inani Mr Post u ku landzeleni ka mikondzo ya beni mayengani so sweswo hi tlhela nyana ndzhaku nyana loko mo fika mi yingisela beef liyana ya Mr Post ya papa xinyenyana he was inspired by Ben Mayengani like mabifelo ya yena la he was inspired by Ben Mayengani like mapakele ya swilo fa mi ri yingisela risimu ra papa xinyenyana after loko mi yingisele tingoma ta Ben Mayengani ta beef yingisela tingoma ta Ben Mayengani to swingwirigwiri na leyi yin'wana ya nomzamo yo sungula na ya Severana Dlimbeta ti yingisele mito mabifelo ya kona mi ta swi twa ku Mr Post was inspired na sweswo followa ndzuti wa Ben Mayengani so kahle Ben Mayengani kahle hi swona i leader ya Mr Post so Mr Post revolves around Ben Mayengani wona nyana leswi hi nga ta kha hi swi vula yin'wana ya tipointi ta ti yo sapota ku ko ndzuti ni nga ku yini yin'wana ya tipointi ta kona yaleyo proper hi ta tlhe continue na hi minyana ndla ku loko video leyi yi vheta helele mahlweni ku sa na hungu ro tala guys mi nga ze mi vilela ngopfu ha heta sweswi ni la hi le ndzhaku ka mall of course as you can see so ka setirata yes wa a proper hi fika la sekeleni hi laha hi suka kona as you can see hi suka this side nice okay swo hetelela leswi mina ni nga swi notice ku himpela na Mr Post still va kha a followa ndzuti wa Ben Mayengani ni realize ku like Mr Post i yimela Ben Mayengani xi humesa first like ka the K-Star beef i xi yimela xi sungula xi beef and then hi kha a nga ta humesa album a beef hi leswi ni nga swi notice wona nyana hi leswi ni nga swi notice in most case unless if lembe ri ta cinca mara leswi ni nga swi realize i ku Mr Post dya yima di n'wi yimela a humesa di vheta di responda kwala na kwala mi nga ma swi hleketa leswi nga humelela ka album liyana ya papa xinyenyana di n'wi yimerile loko se a humesile swa Severana Dlimbeta di ta hi le ndzhaku di vheta di responda beef kwala na kwala leswi ni nga vula ku it was a very great strategy from Mr Post because risimu leri ri fike ri na ntikele hi mhaka sweswo mhaka di vheta di responda kwala na kwala hi leyi molo ya hina yo saseka as you can see so it was actually a great strategy from Mr Post so ni nga vula ku hayi na di respecta for sweswo mayana so sweswo I think the point didn't in summary lexi nga xi vula la fike hi vula ku di kopelena mayimbelelelo lo di heta kopela mayimbelelo di kopela ku va di tirha ka yena ka rhangana na dio then from that point hi tlhe hi nghena ka leyena ya Dr Joe Sherman na masukelo ya kona ku hinkwavo va suke hi timhaka ta mali and then from there hi tlhe hi kombisa ku hinkwavo va suke va ya ka the young talents hi tlhe hi kombisa ku hinkwavo va fika va endla studio eventually you get it so sweswo I think se hi fikele ka this point in overall sweswo a ni voni ku xota yin'wana point we covered all the points swi kombisa ku himpela i ndzuti so whether we like it or not a ku na lexi hi nga ta xi endla hi sweswo Mr Post has proven himself ku himpela ku ndzuti loko ku ri mi nga subscribe to kombela mi click subscribe get it on cross yena fast
Yeah, I think we're done. Loko nhloko yi to va yi kha yi flowa just ku va yi helela next to the F&B njhe mara hi yona se yi helerile a ka ha xoti nchumu. We are done. Ya hayi hi ta yi hetela kwala.